Bradas! Dobrodošli na još jednu recenziju stripa. Ovoga puta imamo recenziju stripa Jupiterovo nasleđe, knjiga broj 2 u izdanju Čarobne knjige u njihovoj ediciji Novi svet. Nema Novi svet, nema numeraciju na sreću, tako da samo vidimo Jupiterovo nasleđe 2. Vidimo i ovde logo Netflixa, što je interesantno. U ovoj knjizi broj 2 nalazi se ceo serijal Jupiterovo nasleđe od početka do kraja, ukupno 10 epizoda. U knjizi broj 1 nalazi se prequel koji ima neki sad podnaslov, zaboravio sam, ali mislim da evo Jupiter's Circle, znači Jupiterov krug. To je prequel koji je izašao nakon ovog serijala. Tako da slobodno možete da čitate knjigu broj 2 prvu. Mark Miller je pisao scenarijo, crtao je Frank Quitely, čiji crtež ste mogli da vidite kod mene na kanalu u Superman među zvezdama. Inače, Mark Miller je imao svoju izdavačku kuću koja se zvala Millerverse, gde je inače izdao i svoj čuveni strip Kick-Ass. Kompanija Netflix je u jednom trenutku kupila Millerverse izdavačku kuću, verovatno sa nekim planovima da izdaje serije na Netflixu, adaptacije svih tih stripova iz Millerversa. Izdali su jednu sezonu, ja mislim, Jupiterovog nasleđa i onda su otkazali, valjda nije to dobro prošlo na Netflixu, ali Netflix je krenuo da izdaje stripove, tako da, pošto imao već prava, kupio je prava na sve te stripove, to jest kupio je celu izdavačku kuću Millerverse. Netflix je izdao ovakvih, u stvari ne ovakvih, nego izdao je pet tomova Jupiterovog nasleđa, gde su tako poređali da prvi tom ide taj Circle prequel, druga polovina tog prequela ide u tomu 2, onda ide tom 3 i 4, što je u ovoj knjizi 2. Znači, samo Jupiterovo nasleđe ide u tomu 3 i 4, i onda u tomu 5 je Netflix izdao jedan spin-off koji nije prequel, nego sequel. Ne znam kako se zove. U suštini, Čarobna knjiga nije taj 5. tom od Netflixa izdala. Zaustavili su se za sada na ove 2 knjige i ne verujem da će izdavati, pošto ni ovaj strip Jupiterovo nasleđe nije naišao na dobar prijem kod naše publike, kao ni serija na Netflixu, ali moram da vas upozorim da u toj knjizi 1, taj prequel Jupiter's Circle, ima dosta lošije ocene od samog ovog osnovnog serijala, tako da ja bih vam preporučio da pročitate prvo ovo, pa ako vam se ne svidi, nemate ni razloga ni da čitate taj prequel, jer kažem, dosta je lošije ocenjen, on je baš njega bi preporučio samo najzagreženijim hardcore fanovima ovog serijala. Obično ljudi se razočaraju, krenu da čitaju tu knjigu broj 1, taj prequel, vide da im se ne sviđa i to je to, ovu drugu nikada ni ne pročitaju. Pa ja zato preporučujem da krenete od 2, veća je šansa da vam se uopšte i svidi. Jupiterovo nasleđe, serijal dosta podsjeća na The Boys, koji je izašao mnogo ranije. Znači, ne može se reći da je Boys kopija Jupiterovog nasleđa, već obrnuto. Boys su prvi izašli, samo što Boys ima mnogo više humora, makar serija. Ja nisam čitao The Boys strip, gledao sam samo seriju na Amazon videu i ima više humora The Boys od ovoga, i Jupiter je kao malo light verzija Boysa, jer prosto niko ne može da ide do
tih levela boleština kao Garth Ennis, mislim, on je na nekom posebnom nivou. Ali, kažem, pominjem The Boys, jer taj Kick-Ass koji je Mark Miller pisao, Kick-Ass je bio kao šta bi bilo kada bi postojao neki superheroj u pravom svetu, s tim što je taj Kick-Ass bio, da kažemo, street level, ulični superheroj uličnih nivoa, bez nekih super moći, dakle, samo kao lik uzme i prebija kriminalce po ulici, obuče se kao masku ko superheroj, ali nema neke super moći. Dok ovo, sa druge strane, Jupiterovo nasleđe bavi se nekim kosmičkim levelom superherojštine, imamo neke lude moći koje možemo, na primjer, uporediti sa X-menima, imamo te razne moći, pa zato pominjem The Boys, jer Boys isto bavi se tom temom kao superheroja koji bi se pojavili u pravom svetu, ali imaju te baš ludačke moći. Imamo isto sličnosti između The Boys i Jupiterovog nasleđa. Sličnosti su to što superheroji imaju kao izučava se njihov odnos sa medijima, sponzorima i tako dalje, oni su kao neki influenceri, zarađuju lovu od sponzorstava i tako dalje. U suštini, ajde da kažemo, Jupiterovo nasleđe bavi se pitanjem šta bi se zaista desilo kada bi ljudi sa takvim moćima se pojavili u našem svetu, i odgovor je sličan kao u The Boys. Dakle, kada bi se to desilo, bilo bi dosta horora, dosta gadnih stvari bi se tu dešavalo. Naravno, bilo bi dosta prljave borbe za moć i za vlast, što opet, kažem, je ideja koja je i u The Boys i u Jupiterovom nasleđu. Ovde nešto što imamo možda originalno, što toliko nije istraženo detaljno u The Boys, to je neki sukob generacija starih superheroja protiv novih. Imamo tu jednu kao generaciju zlatnog doba superheroja, Golden Age-a, i imamo nove superheroje danas koji su deca, potomci tih prvobitnih starih superheroja. Imamo, ovaj strip se bavi malo istraživanjem te dinamike smene generacija. Frank Quitely je dosta napredovao u svakom pogledu u crtežu, pa čak i u licima. Sećate se da sam najviše zamerio kako je crtao lica, ovde je to dosta rešio taj problem, ali pored toga Quitely ima neke prelepe kompozicije kadrova i generalno je sve super što se crteža tiče. Jupiterovo nasleđe nam prikazuje zaista neke interesantne supermoći. Tu su osmišljene neke interesantne borbe sa maštovitom upotrebom tih moći. Nije to, naravno, to je čest slučaj, naravno, imamo dosta tih interesantnih upotreba moći u borbama kroz celu istoriju superherojskog stripa, ali moram da napomenem i da je ovde to dobro odrađeno. Sad, to što imamo ovde neke zanimljive moći, ne znam koliko je to dovoljno samo po sebi da bi rekli da je ovo neki vrhunski strip. Nisam siguran da to može da bude dovoljno, ali svakako ovaj strip nije loš.
Zabavan je dosta i crtež je dobar, samo šteta što ostavlja utisak već viđenog. Tako da morat ću da mu dam ocenu 4 od 5. Što se tiče dodatnih sadržaja, ovde imamo biografiju autora na kraju i imamo alternativne naslovne stranice koje su zaista lepe, pa ne mogu da kažem da nemamo dodatnih sadržaja. Vidite koliko je ovde pod uticajem Mebiusa Quitely, ne znam da li je Quitely crtao ovu naslovnu stranu, mislim da nije, ali je ove likove u stripu dizajnirao Quitely, tako da oni su dosta u Mebiusovom stilu. Prelepe su ove alternativne naslovne strane koje možemo vidjeti na kraju. Inače, u samoj knjizi, pre svake epizode imamo naslovnu stranicu koja je bila upotrebljena, a ovde imamo na kraju galeriju alternativnih, koje ne znam da li su upotrebljene kada je izlazi ovaj serijal prvobitno kao u fazonu A, B, C, D korice ili nisu nikada upotrebljene, ne znam, ali u suštini imamo tu galeriju, tako da ne možemo da kažemo da nema dodatnog sadržaja i zaista super. Inače, ove korice su u mat fazonu, kao što je inače slučaj sa bibliotekom Novi svet, koja je zaista prelepa jedna biblioteka čarobne knjige. Aha, imamo numeraciju, ovo je Novi svet broj 4, da, zaboravio sam da se tu krije dole, ali teško se primećuje, tako da je okej. Inače, kažem, sve pohvale za ediciju Novi svet po samom kvalitetu knjiga. Rotografika Subotica je štampala, tako da, eto, za fanove rotografike i taj podatak. Lajkujte video, subscribeujte se na kanal i napišite mi u komentaru da li ste čitali Jupiterovo nasleđe, da li ste gledali seriju možda, ja još nisam. Čekao sam prvo da pročitam strip, sada ću gledati i seriju na Netflixu, ali napišite mi vi u komentaru ako ste gledali to, ako ste čitali, pa se vidimo uskoro ponovo. Ćao!